nu le pa ten report thatak tak ten ron pe a lomam hle me a attention thade wilin zirang ti kha kan be se a kan ringa maro chu khati kara khanin zirna chang shewak lo kha inom theya tiang hun har sa takara po the pato pa be tang tang te khan kin a hlotling tu te inni ti kha shela tran na chang shelo ro kha chu nakina ki mani bu khatur tu tur kan ni a chuwa chon the pato pa kan tran kha angai ni le zanen a chuanin kan zir tur hi manjana kan zir linear equation solve a adan pathum na kha kan zir lenga maro chu kan shil log du chu ro chu delete portion te poiron englo lenga tin achua le aron englo lem lo po hian ani na taka chuanin method pakhat linear equation solve pa chuan graph cho kha nge in number 1 chuak nge ni ta chumi ba ka chuak le chu linear equation solve ba ka chuan elimination method ang chi te mo in thiam chuan atok le deuh me a maro chu zanen a kan zir tur hi cross multiplication kan en tel zeu don ani a formula by ha tur te ka pe lok chewa in lo thiam em ka hrelem lowa in lo thiam chu kan be se deuh ngota ti chuanin eng angin nge chu chu kan chaw dan tur te kan en don ani ti chuan screen kan non share cheunga marlok ko katlok ole in screen akhanin in muang tro in muem linear equation ni som parukti khalangem signal amon deu khan ron langhal mai lo ve thea le cross multiplication method in kan chok dona cross multiplication method a khanin manjana khanin a formula tur kha ka pe chewa akha in lo thiamem ka hre che lawa formula ta khanin shiat ngai chu a general equation a khanin a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a general equation ang khan itani chon equation panhi om wang khanin x equation panhina x bulami kha a2 ni le me ya ti chuan y bulami piang kha equation panhina me chu b2 ni le me ya number hlang kha c2 ani le me ya ti chuan hemi equation panhi minon pek lo ka thi khitami ang khian han compare taula mo khitiang khianin han compare taula ennawn a1 chu enge niang ta hian kan ti chuan hetilai x1 bula hian eng number nge om kan ti kha sei thena mem x plus 3y equal to 6 tia x bula khian enge om 1 1 oma chu wang chuan a1 chu 1 ani me chuan y equation ma sa zawk y bulami piang kha y coefficient piang kha b1 ania b1 chu enge niang enge b1 equal to enge niang 3 ani maro chu c a khianin c ki equal to veilama om tur khenia plus payback angin ngai tola c1 tur hi heta 6 ding lama om de atro
veila mai kan vason phei chun minus 7 ni dona chuwa chun c1 hi minus 6 ani ete minus 6 ani de kan c1 hi veila ma tur ani heta dingla mai rema ki veila ma varem phei vela minus ani don ti chuan a2 chu true nianga b2 chu minus 3 hey line pani na mi hin muem in muem mu theng tro chuan c2 chu equal to lelam panga tangin kan son phei chon enge liang veila ma zela turanga hisab tur khania tun mi formula chon minus 12 adik ta ne ti khilo ni ta ti chuan a formula kha kan bai ha tem ko shelawa a bai ha dan all sample tur engani a inglo ber tur ka pek cheu kha x equal to t kha direct in thiam chuan kha thaber meya mo maro chu khami khanin lola thiam lo ne ro chuan entinan x tia hetia remang chi khan in thiam ni chun b te be be khi rem ma sak tur ania 3 nianga heta minus 3 b zo chun c nia minus 6 minus 12 chuan hetan uai omanga chuan a value khom lenga 1 2 chumi zo chuan 1 value khomanga chuan b value bok kha le don ani hey b value ve b1 le b2 chuan c1 le c2 1 le 2 a1 le a2 chuta b ve kha asir ton a khanom ta ni mo ti chuan khimi mang khianin a in puntir tur kha a chaw chhuwa thea mo he ti hian hi akal dan chu nia itia chu chun chaw chhuwa kan ti chuan hei ti hian ania x by sei de du azong he kan rem photanga ti hian a tirami a chung berami 3 le heta zuko kalami minus 12 he nianga in puntirang chon minus tia minus 3 le minus 6 he puntiranga chuan equal to y ni lenga y mi tur chu heta minus 6 le 2 nianga minus 12 le 1 chuan 1 value tur kha 1 into minus 3 minus 2 into 3 mo ti khian lo nianga ti chuan khi x by kan puntir chuan pathum le som pani chu somthum le paruk minus 36 lo nianga chuan heta me hen bracket pona minus in auma bracket chunga minus vai ni ma minus vai ni ki plus ne plus into minus ani le minus 18 ti chuan y by kila hi paruk vai ni som pani ania ti chuan minus into minus plus ania paruk som pani vai khat som pani ani ta ni equal to 1 by pakhat vai thum pathum minus into plus ta hian 2 le 3 puntira hian minus pani vai thum paruk anita khiti zong khelo ni ta ni ti chuan hei hi ta hian la chok le tela x by kan tianga ta khianin minus ve chu bel turani belania somnga le pali chuan y by minus le plus ni 0 ni chuan 1 by ti hi minus ve ni ben bel tu ne minus 9 ani meyang ti chuan hemi te a hianin hemi te tang hianin x equal to ti kha a chaw chhu thei ta ni mo x equal to ti kha ka chaw don chuanin hetilai tang hian x equal to ti tur hianin hei ama hi la photilang ro mi ma hian alag dan chu x by minus 54 le equal to le lampa 1 by ti hi balak turani ti chuan x value jong theyang mo ti chuan
x equal to lo ni khan therefore mo 1 by minus 9 into minus 54 minus ve chung le noi mi hi a in ti plus anga pakwain somnga pali chu avai ruk ani don ni chu tiang bokin y ve thung kha kan zon du chuan that is y by 0 equal to 1 by minus 9 alo nianga chon y equal to therefore y equal to minus 9 into 0 equal to 0 by 9 alo nianga 0 chuak mai don ani kha ni ta a ti chuan khiti ang mangken a ma kha kan cho multiplying equation 1 by equation 2 by kan ti vak ang kha ngai lovin formula mangken a theya tuana mi formula khiti ang chok vak lo khet in by ha thei chon ai la thale ma het mi solution is ziak photila solution is x equal to 6 y equal to 0 ti khala ni ta ni maro chu khi pokhi ala sei zoka khi ai khianin formula hi hetiang hian by ha tu la du thu sama ni zok ma ti hianin by ha thei chuan x equal to ti kha sa top ta ni mo b1 by b1 c2 minus b2 c1 b le c ve ni chu awol sam jong no b1 ania c2 minus b2 c1 b le c ve ni mo b1 c2 b2 c1 ania hnuai mi hi a1 b2 a le b ni thung o a2 b1 ki uai lama poni kitami ang ki a formula he hin by hat chon ti hian in tinghal mai don ani a value hi da mai don ani b tluk pui hi enge i da hal me nga b1 tluk pui chu 3 nia chuan c2 tluk pui chu minus 12 ania kan chok ve ang kimi ang khian b2 tluk pui kan da le nga minus 3 c1 tluk pui chu minus 6 divided by a1 tluk pui 1 b2 tluk pui minus 3 minus a2 tluk pui 2 b1 tluk pui 3 ti chuan hei hi kan puntir chuan pathum voi som pani minus som thum le paruk minus into minus plus into minus som le pariat mo minus som le pariat ti chuan hnuai lama mi hi minus 3 minus 6 equal to minus 9 ti chuan hei chu minus som nga le pali equal to plus 6 ti hian chuak ngal don ta ni chu tiang tho chuan y value hi ti hian a chaw ngal thea hei hin by hat chuan katina a formula mi a hian a hnuai lama oma hin ang ve ni a1 b2 minus a2 b1 ti chuan hela hian b1 value chu Hetah kan zia sakin en menga 3 ti chuan c2 value chu minus 12 minus ngoro nang mala ang lo rem phot tur ne na Hetah hianin b lama chun c le 1 c le a nia c le a chuan c1 a2 c2 a1 in threatang tu chumo x lama khan b le c nia b le c nia y lama c le a chumi ka soem je chu x lama min ba ha don hian b1 c2 b le c charcha ni chu b1 c2 b1 a train entrana b1 c2 chon minus b2 c1 ani le me a chon y a chon c le a ni ve thungta c1 a2 minus c2 a1 ti khan le me a hnuai om ki chu nang ve a1 b2 minus a2 b1 ti ve nia ti chon hi bai ha to kha chon hemi a huna tak hian a value khi da mai tu ni a hnuai lam chen ang kan te wai ti hian
chunga kan rem sang khi ilakai nghal thei me a chuan achung lampang ve thung tur khi c1 chu minus 6 alo nia a2 chu 2 alo ni ta c2 alo ni la c2 chu minus 12 ania chuan a1 chu 1 alo ni ta ni ti chuan kan punti ranga minus 6 le 2 chu minus 12 ania chuan helai mi a hian bracket pawna mi le 12 mi khi minus into minus plus ania chuan som pani vai kha som pani ti chuan a hnuai lama mian minus 3 minus pani vai thum paruk ti chuan a hnuai lam hi minus 9 ania achung lam khi plus le minus khi ai cancel chi ani he mi thei mo ai cancel a hei hi chuan 0 achuak ani ti chuan 0 kha pakoi sem chun 0 ti kha lo ni ta ni answer po ngai reng mo therefore solution is x equal to 6 y equal to 0 ti kha lo ni don ta ni le ti kha nin tu na mi kha a khoin nge ol zawk formula manga chaw ro hang cross multiplication method kan tia khan tu na mi khen a formula rem chop khan nge tia a formula direct a ziak nghal khan iti mo x equal to ti nghal mấy khan mo chu chin du zawk don chon in by hat angai chu shet ro a formula ki by hat top mai tur a formula kin by hat anga chu a by hat dan to po har lo x equal to b less c ni ta one na train in tran zel ti ka sheula b less c ni chon b1 c2 minus b2 c1 ni le me a hnuai lam kha chu a le b zel nia a1 b2 minus a2 b1 chon heta uai lama chon c le a ni be thunga b le c c le a mo c le a chon c1 a2 minus 1 na train in tran zel ni cho c1 minus c1 a2 minus c2 a1 a divide to chain ang reng ni le formula lir khan khami direct clear khan chok meng tro chamem masin by hat that view ngai le hello ni ta se hey in real ruin in rang to chu a formula này khan in compare nghal zerang a formula nen khan in compare zelang a formula ka ti chu heta general formula khom ta ni a1 x plus b1 y plus c1 equal to ti khi in real ruin in ang lawang that is heta hian a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 nia a2 x plus b2 y plus c2 ta khian in insertion to chu heta number hlang c apoki number hlang constant number ki veilam panga omangin a formula nga kan da don chon ngai ta ni mo hate ti kha nga ya ta chuan le a1 chu enge ta hian soiru le two b1 chu 1 c1 chu veilama om pheitur ne kan rem thalawa ki kan rem that chuan veilama equal to veilama 5 ki kan da chun minus 5 ani don anem minus 5 angai don a2 chu 3 b2 chu 2 c2 chu minus 8 a formula kha kan je kanga that is x equal to b1 c2 b2 c1 b le c ni me ta chon hnuai chon a le b a1 b2 minus a2 b1 kan tianga ti chuan b1 chu enge
1 C2 chu enge minus 5 minus 8 C2 chuan minus B2 chu enge 2 bracket 0 lama C1 chu enge minus 5 da sual mi alawala A1 chu 2 B2 chu 2 minus A2 chu 3 B1 chu 1 in muman em le punti rang le 1 ki plus ania minus 8 le 1 in punti rang enge chuakang minus 1 le plus 1 le minus 8 in punti rang enge chuakang pakhat variat pariat minus 8 ta chuak don chon ni le ta hian minus voi hi om khan enge chuaka in punti tur khi 2 ma kian minus ma 5 ma minus boka minus into minus enge plus pani voi nga som tro plus ve chu plus ne pani voi ni pali minus pathum voi khat pathum ti chuan hei hi minus 8 le plus 10 hi bel tur nge pai tur kan payanga atam zawk sign chu plus 2 nia a hnuai an 1 aloma 2 by 1 chu 2 ni khi lo ni ta a chon heta y kan ti leng y equal to 2 b le c b1 c ni lang c le e kan sei sual don chu le b le c ka chu x ania y a chon c le e C1 A1 minus C2 A1 ani le mea chuan an hnuai lam kha chin ang AB A1 B2 minus A2 B1 ania ti chuan an tluk pui khi hetami kha kan enanga C1 chu minus 5 A1 chu 2 ngoro A1 C1 A2 tu C1 A2 tu A2 chu 3 minus C2 chu minus 8 A1 chu 2 A1 eta kan zia sai la kai the 2 minus 3 1 ti chuan C1 le A2 puntir chu minus som le panga tilai mi hi minus into minus plus ni dona pariat ve ni som paruk he pali minus 3 equal to 1 minus 15 le plus 16 khi enge chuak don engmo minus 15 le plus 16 khi bel tur nge pai tur nia enge chuak minus 1 plus 16 khi tam jok lo me plus 16 khi tam jok tro plus 1 a chokang chon 1 divided by 1 chu 1 ani ti chuan therefore the solution is x equal to 2 y equal to 1 anime cross multiplication method in chokro te wain khi nita apa ngai kha elimination ama kan jirang pon chokma la khi thau khi chukang eng ma dang lam chuang lo kha she reng tur ani in thiam trep tong a formula ber khini me le heta hian le ta hianin a formula ang khanin that is a1x plus b1y plus c equal to 0 le
a true x plus b true y plus c true equal to 0 le a equal to a1 nge a1 nge 1 b1 nge b1 minus 3 c1 c1 minus 7 number lang ki c chu ni a2 chu len ni nami plus 3 b2 chu minus 3 c2 chu minus 15 chuan x equal to kan ti don x equal to kan ti chuan x equal to 2 b le c kan ti mok ha b1 c2 b2 c1 by a1 b2 a2 b1 le b1 tuk pui kha minus 3 chuan c2 tuk pui chu minus 15 minus b2 chu minus 3 chuan c1 chu minus 7 chuan a1 chu 1 b2 chu minus 3 a2 chu 3 b1 chu minus 3 khi kan punti ranga pathum minus 3 le minus 15 punti ra khian plus nge minus chok don minus le minus in puntir khai nge chin chiare ro plus sign in ang sim simain puntirin ain sema le in puntira sign in anga mo plus le plus po minus le minus a po mai plus zel ani sign in ang chu plus ti khan setor ain an lo chawin minus sign in ang an ne khi plus ani dona pathum voi nga som pa pathum som li le panga lo ne nga chon hela hian minus si akop kim talo ta ni minus voi thum in punti ne jon minus a chuak don pasari voi thum som ni le pakhat chuan a hnuai lam me hian matinge bo 45 of khani alian do khani na khakam na se ngai do ram ni khoya mai te minus 3 le minus 15 a khian mo khita chuan puntir nia puntir a sign in ang puntir re chu plus bel le payai ro thung ko chuan paya khan mo puntir ni lo puntir le sem ni lo wa chuan I pai chuan a tam zawk sign zel langa tun mi chu puntir nia puntir khatem yes sir puntir ani kha ilangai pol dewati ne ha puntira chuan adang dei puntir tun mi chu puntira le pakhat le pathum hi minus 3 chu minus 3 chon hetla hi minus pon mi le bracket chung mi minus si minus voi ni chon a copy mi khan plus ne pathum pakua ti chuan li nga tang ni khat pai kha engzang eniang pa nga tang pakhat pai pali tro ni li pakua pathum kan pai chuan 24 le heta hi tunai non zone che khan ta ni minus 3 le plus 9 ti sign in ang lo chu pai ani sign in ang lo chu pai tur quatrain pathumi pai chuan parrukan ni tro anem pakua tanga par thum pai chu parrukan ni adikem chuan atam zawk sign phe puang atam zawk chu plus ani atam zawk chu plus ania ti chuan ki parukini sem la chuan paruk voi engzange paruk voi li som ni pali ni tani x1 ni li tuk tani
ti chuan heta hian y equal to kan ti le don ta ni y equal to kan zong ve le don mo y equal to chuan c1a2 minus c2a1 divided by a1b2 minus a2b1 ti khania ti chuan c1 chu enge ni kan ti chuan minus 7 le a2 nem putte tu a2 chu 3 nia minus bracket 0 lamo a felani mai chuan c2 chu minus 15 chuan a1 chu 1 ani ta ni ti chuan heta a1 alom le a1 kha 1 ania b2 chu minus 3 chuan minus 3 into minus 3 hilo nianga ti chuan hei hi pasari le pathum ki pakhat minus ne pakhat plus ne minus into plus chu enge chu minus oh sign nang lo puntir chu minus bracket ve re ra ki puntir ti na ne oh pasari vai thum som ni le pakhat minus into minus enge heta minus plus oh sign nang puntir re chu plus som panga vai khat som panga pakhat vai thum minus 3 chon helai in minus into minus plus nia ti chuan hei hi paruk achung lampang khi minus le plus su bel pai tur nia ni khata train pangai pai don tina ni mo ni khata tangin pangai pai chuan exam la chuang paruk aniam parula chuang em parukala chuang che ni tro oh ti chuan exam la chuak minus 1 a chuak ta ni chuan therefore the solution is x equal to 4 y equal to minus 1 haka answer lo ni le mai don ta ni ti kha chuan in chok thiam to me anga tro palina thiam to ngem palina hei hi ni oh palina chu khi ni a a b c khi kalak sak chunga nang mani na ba ki chun ti don ya ta hianin a1 x plus b1 y plus c1 hei ne compare tur ani a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 ta hianin a1 chu 2 b1 chu 1 c1 chu minus 6 a2 chu 2 b2 chu minus 1 c2 chu 2 2 khi equal to ve lama khen om sa ne a formula angin ain rem sa ti laia bi khian chu kan thedon ne ti khian in lo chokang khi chu in cho tang ka kal sanang chuan pangana po lo entaila pangana chuanin hei tian kan la lenga a1 x plus b2 y plus c sorry a1 b1 c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 which one that is a1 equal to 11 b1 equal to 15 c1 equal to 23 a2 equal to 7 b2 equal to minus 2 c2 equal to minus 20 chok thiam em in chok thiam em yes sir alo bom lu tuk ke in cho turin dang khi chu an hun a hek lo so tang mo ti chuan hei hi lo om ta ni khit tianga lo om khian mo ama hin han la kai anga
hian in tianga or in tianga equal to heta ama hin lakai nga hian ti dei tur ani hi tianga chuan heta LCM ilanga LCM ki som pahni ni ta ni mo LCM ki som pahni ni ta pathum in a voi li 4x plus pali in a voi thum 3y lo ni ta chu or 4x plus 3y equal to pali voi som pahni som li le pariat mo lo ni ta masek tunami formula anga kan rem don chuan equal to veila marem vector nei khamo laksol lo de tur khan ti khan hi equation 190 de anga mo equation 2 na hi LCM paruk le pariat hei paruk pariat lo ni ta pahni na voi thum voi li alo ni ta pali voi thum som pahni voi ni som ni le pali ki LCM lo ni ta ni mo LCM lo ni ta ti chuan parukin ni li chu paruk voi li nia pali voi nga som ni x plus pariatin avoi thum pathum y lo ne nga equal to 4 ti chuan or 23x plus 3y equal to ni li le pali hi heta hnuai mi ni li le equal to le lampanga 4 hi punti ranga pali voi li ezat nge som paruk pali voi ni paret pakua som kwa le paruk lo ni ta dei ta ni hei hi 23x ngoro minus lo ma le ka lo la suala ni mo lok Elai minus tu minus 3y chuan equal to le lampang 96 kan da chuan minus 96 ni equal to 0 ni to don ni equal to ki bo thei lo ti chuan he equation 2 na lo ni anga endameng Sa tu na jana kyan mo. Change x hi kui mi ni. 23x khi mo ngaro kan sei thaleng he je chumo tan hnuai kan ziak mai hetan LCM khamo somni pali ni ta tro ni li hi 5x hnuai mi parukhian sem turani LCM hi mo parukhian juk semang tethem parukai semina voi zange avoi li ni tro Katrong se them parukin avoi li nia achua ka kha achung number na khem puntir le tur achunga panga lom sa panga voi li som ni anita manem parukin LCM juk sema hnuai lampang number khiani juk sema I divide anga achuak akoi sian kha achung number nen hem puntir le tur Sethem. Apia mi apo pariat din ron sema voi thumania achung lampanga uai kha number kha 1 chawani wangin pariat vai avoi thum kha ni ta ringot ta ni chu wang me chunia le ta khianin hi mi te a khianin that is timenga A124 B123 C148 A2223 B22 minus 3 C22 minus 96 alonitani tamhle mai tro le ti chuan C1
C1 kha minus 48 rồi nè. C1 ngaro loko oh kalau la soal minus tur chalutuk lo mulawa minus 48 chokrele de tengan lo minus 48 lo nianga therefore x su nghe gì kan ti chuan b1 c2 b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 lo nianga ti chuan b1 chu enge ni le anti chuan b1 chu 3 ni c2 chu enge minus 96 minus b2 chu minus 3 c1 chu minus 48 khi bị cân chop chua sa khi n chop to meng mo formula set ka chan a1 chu 4 b2 chu minus 3 a2 chu 23 b1 chu 3 alo ni ta ti khian alo ni ta ni ti chuan khi kan punti rang kan punti ranga kan puntir chuan ta hianin pathum le somkwa paruk khi ain puntir chuan plus le minus nia minus ania atro minus pathum voi ruk som le pariat pathum voi kwa som ni pasri ni riat 288 mo minus into minus plus into minus kamo akop kim lo am chon minus zel ni me jong chon shmero chuan pathum voi riat nipali pathum som pani som pali za samli le pali lo nianga ti chuan hnuai lam mi minus pali voi thum som pani minus som ni voi thum som ruk lo nianga mo chu som ruk le som pani chu som sari pani achan chu minus ve chu sign nang chu bel tur kan ti kha achung lampok ki sign nang ve nia i belanga pariat le pali chu pani som pathum le pakhat chu pani le pakhat chu pathum kalpuinen pali ti chuan minus ve ki plus nianga sari ni i chokte nga sari ni du le i sem thea i du le i chokte thea pani pun chokte ngat le sa thiam tinan chokte photang engin nge kan chote tang sem ve thei tu numberin ar chung len hoi sem ve thei tu te kan sem hian a ruala semi chokte chu ni me pani na vai thum a vai ruk pani na vai ni a vai khat a vai ruk la chokte leila equal to panin a vai khat pani som paruk chu vai riat panin avai khat avai bial avai riat tun mi avai bial tiang ngai khi ti sual na sa thei khop maya pim pur ngai chuan heta hian x equal to 108 by 18 chu chokte leila som priat chu panin avai kwa panin avai nga avai li pakwa chu na sem thei to mai pakwa na avai ruk ani mai ti khan ati thei ta sari ni mun riat kher kha ngai lem lo ti chuan y value turang kha kan ti don a chuan y equal to kan tiang amo y equal to c
C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1 equal to C1 chuan enge tluk kan ti chuan hete C1 chuan minus 48 A2 chu 23 C2 chu minus 96 chuan minus 96 A1 chu 4 divided by hnuai lampang kha 4 into minus 3 minus ama kan rem to sa khalak mai to hnuai chu no ti chuan hi minus 12 minus 60 achung lampang ve thung akhi ipun tir ve thung don ta ni somli pariat le somni pun tir chu minus le plus ne minus zakwa le somruk chuan minus into minus plus nenga palin somkwa le paruk chu 384 alo nenga chuan hi hnuai lampang hi minus 72 nia achung lampang khi plus le minus su pai ani thung ani kan pai don pai tur ani thung chu hriat tur ani ti chuan minus exact nge minus zak minus si tam zawk ta zakwa somru ko train zathum le somriat pali kan pai chuan zanga somsari le paruk ko chuaka chuan minus ve ve hi kan selanga 576 by 72 plus lo chuak ta ni tin aing lo hi kan cancel photang hriat reng theinan ti chuan pahniin chokte le ngau ngau meila pahnin avoi somthum le paruk mo chuan pahnin avoi ni pali pangaki chuan som pasari chu avoi riat som paruk chuan avoi riat kan ti lenga chuan hei chokte le taila pahnin avoi som le pariat pahnin avoi khat avoi li mo ti chuan hei hi kan chokte lenga pahnin avoi kuwa pahnin avoi sari avoi ni pakuain sari ni chu avoi riat lo ni tani answer kan huta therefore the solution is x equal to 6 y equal to 8 kha answer kha lo ni don ta ni thang kan lo chok chok le ta mai ta ni tiang khanin cho tur ani ta khanin en lo cho thei khin tumanga kan cho to sa kha in enanga in lakayanga fair note bu ain lo lakayanga teacher fair note in lakai hnuwa khanin fair note in lakai hnuwa khanin en chungin in chok le photanga thiam ni hriat huna abu question chau khain enanga ti chuan en lo cho chuin tumang nge lo lu bel te khain omem the chin in report back kha roll number 22 theng siding Liana le pathum wel ni mo
le tikhanin zanina hian roll number 1 copy tel lo lam la le khati chin kha zanina tan chun du to kila en chungin in lo chok non levek don ne o chon kan cho lo in cho ve tur kan da kha in lo chok chun jom bokanga class le huna unique solution infinite number of solution te no solution I think a formula om dan kai soi zat thei tur ne o khati chin kha zanina tan chon kan du tok hringa in ko ni se zanina tan chon bye bye phatu o mang tha ve kule Thank you. mang thau le Thank you, sir. le